Mwaramutse bakunzi ba Kigali Real News, reka twongere tubahe ikaze ku murongo mugari wa Kigali Real News. Ni munyemerere rero tuze tuba updating ariko tubamenyesha ko n'ubundi ntera ari yayindi, twibuke ariko tuniyubaka, ariko duharanira kurandura ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ntibizongere kubaho ukundi. Ntago bireba nje gusa, birareba twese muri rusange, yaba uri umunyarwanda, yaba uri n'uwahandi. Ndizera yuko umuntu wari wese aba ari umuntu. Mpora mbivuga kandi nzakomeza mbivuga, umuntu umubabaje jya umenya yuko nawe wababara. Ikindi kandi wifurije umuntu ikibi, menya yuko nawe ikibi cyakugeraho, kandi buri umwe wese ababara nk'undi. Twese turi abantu, tutirengagije yuko dukomoka mu miryango itandukanye cyangwa mu bihugu bitandukanye. Intero rero ya bimwe yo kubaha ikiremwamuntu ndetse no kugiharanira. Ibi ngibi bikaba bikomeje kugenda bigaragara yuko hari bamwe bamaze kuba ibiharamagara, niko nabivuga, biri kubera muri zone ya Minembwe magingo aya. Ibintu byongeye kuba kandi bikomeje kuba isi amahanga, abantu bose barebera, aho ku munsi w'ejo drone, atari na drone ari Sukhoi, yarimbuye imihana y'Abanyamulenge, ndetse amakuru akaba ari kuvugwa ko P5 ikomeje kugenda yirukana cyangwa ikura n'abagiye basigara mu miryango itarabashe kurimburwa ni Sukhoi 25. Yarimbuye imihana myinshi ndetse ikica abaturage batari bakeya muri no zone ya Minembwe n'ahakikijwe ku munsi w'ejo, ndetse bikaba bivugwa nuko abasigayemo bakomeje kugenda bakurwa mu byabo. Ese nk'uko mwagiye mukurikirana ibiganiro byacu, waba ari wa mugambi ugiye kunozwa wo kuzimya neza iyi zone ya Minembwe n'ibikikije ino zone ya Minembwe? Ni munyemerere rero tuze tuba updating, aho turi kumwe n'umuroko wacu Ifoma Bwana Bizima, aduhido nido y'ibikomeje kuba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara muri ino zone. Bakunzi ba Kigali News, reka mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana, mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza kuri Kigali News bwa mbere, nta kindi musabwa uretse kwinjira mu muryango mugari wa Kigali News, mukora subscribe, nyamuna mujye munarayikinga kugira ngo ibyo dukora bigere kure, amakuru yacu agere kure, ndetse muna sharing. Njye muri kumva kandi tuyo komezanya, ndi Damien Umugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima, ariko mbere yuko twakira Bwana Bizima, reka tubahe uko byagenze ni drone, ndetse akaba ari itangazo ryatanzwe n'ihuriro rya AFC M23. M23 iravuga ko mu gihe intumwa zaryo zitabiriye ibiganiro bitegerejwe mu Busuwisi, ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje guhonyora nkana kandi kenshi inzira z'amahoro zagiye zibaho. Mwagiye mubibona no mu kwezi kwa kabiri, mu gihe yari Perezida Tshisekedi yagiye muri Angola, mubizi drone. Nababwira ko habayeho drone, ni ukubibutsa drone zigera muri enye mu minsi ine zateye mu gihe bari mu mahoro. Akenshi na kenshi izi nzira z'amahoro zikunze gukora udutendo dukomeye cyane, bitewe n'uko abenshi bavuga ati, cyangwa abenshi baba bahugiye mu kwaho tutica CCRF. Hakabaho rero inkwakuzi zikora udutendo. Wenda twimukiranijeho gakeya, ku itariki 29 z'ukwa mbere nibwo Tshisekedi yari yagiye muri Angola mu bigendanye no kubahiriza CCRF, ariko murabizi ko hahise
hakoreshwa drone zigera muri 6, urumva imihana zasenye n'abaturage zishe. Kuri 30 z'ukwa mbere naho hakoterwa drone 5, ubwo icyo gihe nibwo yari ari mu nama ya CCRF. 31 z'ukwa mbere nabwo drone 12 nibwo zakoze agatendo. Iya mbere y'ukwa kabiri drone 8. Ibi byose byasenye ibintu byinshi ndetse byica abaturage ndetse byangiza n'amatungo n'ibiribwa by'abaturage. Urabona rero uno munsi ku munsi w'ejo murabizi neza ko bari mu bikorwa byo kugarura amahoro, ndetse urabizi neza ko bari bamaze kugera mu Busuwisi. Urabona rero igikorwa cyahise gikorwa cyangije ibikorwa byinshi muri ino zone ya Minembwe. Iri tangazo rero ryashyizwe ahagaragara na AFCM 23 rivuga ko n'ubundi ku munsi w'ejo tariki ya 10 Mata 2026 saa 8 n'igice z'umugoroba ndetse indege y'intambara ya Sukhoi Su-25 y'ubutegetsi bwa Kinshasa yateye ibisasu nta kuvangura kuri Minembwe no mu turere tuyikikije. Impfu no gusenya ndetse bituma abaturage b'inzirakarengane bahatirwa kuva mu byabo. Si ibyo gusa, ibikorwa bikomeje kuba ibindi rero ni munyemerere tubaze Umuroko Informa uherereyeyo neza aduhe byinshi birambuye. Bwana Bizima, waramutse neza? Waramutse. Igitondo cyiza Bwana Bizima. Yego, igitondo cyiza kuri twese. Yes, biravugwa yuko ibintu byamaze kwihinduranya muri zone ya Minembwe ndetse ko byahinduye isura. Byifashe bite Bwana Bizima? Ni nyuma yaho ubona ko umunsi w'ejo mu masaha y'igitondo hari habaye operasiyo cyane yari yakozwe na M23 twirwaneho, ubwo boherezaga drone mu birindiro by'ingabo za FARDC ndetse na coalition bari kumwe, ikabasha gusa naho ihitanamo majoro wa FARDC na kapiteni w'ingabo z'u Burundi. Rero byabaye nkaho bibateye uburakari cyane kuko drone yabatunguye mu masaha y'isa 12 z'igitondo bari ku iforene muri bwa buryo busanzwe bw'igisirikare bafatiraho amabwiriza mu gihe cyo kujya mu kazi cyangwa se bakavuyemo. Biza kuba ngombwa ko iki gitero cyabaye nkaho kibashegeshe ndetse kiranababaza cyane, ku buryo haje gukurikiraho umusada waje gusabwa n'ingabo z'u Burundi ndetse utangwa mu buryo butandukanye kuko hari hamenyerewe gukoresha drone muri ibi bice bya Minembwe. Rero bakaba bari bamaze kubona ko drone zikunzwe gusa naho muri iyi minsi bitajya bizihira cyane, ko bidashobora gukora akazi bari bagambiriye ndetse no kwihumura bari bafite ku ruhande rwa FARDC, kuko iyi Sukhoi yaje kurasa muri ibi bice bya Minembwe yaje nyuma yaho uwo musada watswe n'ingabo z'u Burundi, kandi bikorwa ariko mu buryo bwo kwihumura bw'umujima w'igitero cya drone cyari kibabyucyo mu rukerera. Iza kuba ngombwa ko iyi drone yaje mu bice bitandukanye, iyi ndege ya Sukhoi yaje mu bice bitandukanye mu Minembwe ndetse yangiza byinshi bikomeye, kuko na n'ubu hatarabasha kumenyekana abantu baba baraguyemo, kuko ni Sukhoi yaje mu masaha atunguranye cyane, ndetse ubona ko abaturage bari muri activite zose bisanzwe ku masaha y'isa 8 n'igice. Ubona ko buri wari wese yumvaga nta kibazo kuko bwari bwakeye ari amahoro, nta drone nta n'ikindi gikorwa kidasanzwe cyabaye muri ibi bice, ariko yaje itunguranye ibasha kwangiza byinshi kandi yaje ikora itarobanuye, ndetse akenshi yibanda ku bice bituwe cyane bigaragara ko birimo ingoma y'abantu, ku buryo ubona ko ibice bidatuwe yabashije gusa naho irasama ari bike cyane kuruta ibituwe n'abantu. Ni igikorwa rero kibi cyababaje abantu benshi cyane, kandi ubona ko kiri muri wa mugambi wo kurimbura ibice bya Minembwe ndetse n'abagituyemo bose. Ni ikintu rero ubona ko cyabaye nkaho cyateye ingorane ndetse n'ubuzima bubi ku baturage bari basanzwe n'ubundi bifite ibibazo byabo bwite by'imibereho ndetse na situwasiyo barimo y'intambara, hakaba hiyongeyeho igikorwa nk'iki ngiki kibashegesha, kandi ubona ko iriya ni indege ifite
ubushobozi bwinshi, yarashe n'amasaha menshi cyane, byagerageje no kuyarasinga ku ruhande rwa M23 ariko bitewe n'intera yarasiragamo bisa naho byabaye iby'ubusa kuko yabashije gusa naho irasa amakomporo yose yari yazanye nta na rimwe yabashije gusubizayo. Urumva ko yabikoze isa naho ifite umwanya uhagije kandi yisanzuye, mu buryo ubona ko yakoze ikintu kidasanzwe cyane cyabaye aho cyabangamiye abaturage ndetse cyanashegeshe ibice byinshi byo muri iki gice cyane. Bwana Bizima Sahi, byifashe bite, bihagaze bite ko bivugwa ko operasiyo zindi zongeye kwigabira abaturage aho kugira ngo zigabire abasirikare bahanganye n'ikorasiyo ya FARDC? Nyuma y'aho iyo ndege ikoreye urumva ko haciye amasaha asatira igicuku, ndetse mu rukera rw'iki gitondo nibwo ubona ko izo operasiyo zirimo gukorwa na FARDC ndetse n'ikoalisiyo bari kumwe na P5, ubona ko ari uburyo bwo gusa naho binjira mu giturage cyaho basa naho bashaka kureba abaturage baba basigaye mu bice bimwe byagiye biraswamo n'indege, kuko habayeho gusa naho habaye kunga ku baturage benshi cyane mu buryo bwo kugira ngo bave mu bice bituwe, kuko ubona ko aribyo byari byibasiwe n'iyi ndege. Rero ubu kiriho kuri operasiyo ziri gukorwa ni uburyo bari gusa naho binjira mu bice iyi ndege yabashije kurasamo, harimo ibyo bari kugenda bahuriramo na pozisiyo za M23 twirwaneho mu buryo wakumira ko binjira mu bice bimwe na bimwe, ariko ubona ko icyitwa abaturage bo bahunze cyane kandi bamaze kumenya inkuru yabo igenderwaho n'iyi koalisiyo ko ari uburyo bwo kubasha gusa naho bigarurira abaturage benshi, biri no kubatera ikibazo ko bashobora no kugenda bakuramo impfu, kuko ntabwo bibaza uburyo indege zibarasa muri uru rwego ukumva ko iyo koalisiyo yaza kubohoza igice uherereyemo utabashije guhunga, urumva ko benshi bashobora kuhatakariza ubuzima. Habayeho ikintu cyo guhunga cyane, rero nicyo cyagaragaye muri ibi bice kandi ubona ko cyiyongereye bidasanzwe, ahubwo hari ikibazo gikomeye kijyanye n'imibereho y'abaturage babashije gusa naho batangiye kwegerana mu bice bimwe, ndetse ubona ko ibibatunga byinshi byagiye byangirikira mu bice bagiye bavamo, kandi ubona ko ibyinshi byabaye nk'ibisa n'ibyinjiramo koalisiyo ku buryo nta mutekano usesuye bakwizeraho kuba basubira mu bice barimo kugenzurwa na koalisiyo. Gusa hari inkuru isa naho ari nziza iri hano, kuko nyuma y'aho habayeho guhunga ku baturage b'abanyamurenge bajya mu bice bisa naho bahungira mu gice kimwe cyegeranye, habayeho ubufasha ku baturage b'Abafurebo bafatanyije n'abandi moko baturanye bafashe ibyo kurya, basa naho babikusanyije mu buryo bwo gusa naho babitanga nk'intwererano kuri izi mpunzi zabashije guhungira mu gice kimwe, ariko ukabona ko byanze bikunze nabo bamaze kubona ukuri n'akarengane kari kubera kuri abo banyamurenge, kuko ubona ko bari abaturanyi babo kuva na kera kose, kandi bo bakaba bavuga bati igihe cyose gishoboka dushobora kugumana tutarabanye neza kandi tuzi ibibazo barimo. Rero ni igikorwa cyiza bakoze, gusa utamenya inkomoko yacyo ndetse n'intego n'impamvu yatumye bagikora, kuko nabo bagikoze ubona ko ari ibintu bitunguranye. Bwana Bizima, izindi update ziramutse ni izihe? Izindi ziramutse ni muri Masisi, aho ubona ko operasiyo zikomeje cyane mu bice bitandukanye, ubona ko FDL ndetse na koalisiyo bari kumwe bakomeje mu mugambi udasanzwe usa naho bigarurira ibice biri kugenzurwa na M23, kuko nko muri akise za mpeti ubona ko M23 yavuye mu bice bitandukanye ikagenda iva mpeti, Minjenje na Buhayi, Sangano na Rugora, mu bice yavuyemo mu minsi yatambutse ubwo yasaga naho yubahirizaga amasezerano yo kugira ngo babone ko bubahirije agahenge kari kasabwe n'iriya miryango mpuzamahanga. Agace bakavuyemo uzi ko bakagenzuye igihe kinini, ariko iyi koalisiyo ntago yayinyuze, aho yashatse kugarura igitero gikomeye cyari kije kwigarurira igice cya Marimo. Aha hari n'urugendo cyane rwagiye ruraswa inshuro nyinshi, yo 23 iri kubaka mu buryo
ubona ko rwabahuzaga n'ibice bitandukanye kandi cyari kuba ari ikibazo cyane kuba wagemura ibikoresho byose byifashishwa n'imodoka. Rero byabaye ngombwa ko M23 yashyira ibirindiro bikomeye cyane kuri iki kiraro ndetse n'imbaraga zihambaye mu buryo bwo ko kidashobora kwangirika, kandi ubona ko ari intego ya FDLR muri ibi bice. Rero mu kugaba igitero muri ibi bice habayeho nk'aho baje batazi amakuru ko hari pozisiyo ikomeye cyane ya M23. Ku munsi w'ejo niho habereye imirwano ikomeye, FDLR ibasha kuhatakariza byinshi cyane ndetse ingabo zayo nyinshi zirahagwa zibasha gusubizwa inyuma, ariko M23 nta rwego rw'ubusatirizi buri hano kuko bakomeje kurinda iki gice cyabo n'ubundi barimo, ariko ubona ko ari isomo batanze ku ruhande rwa FARDC ndetse FDLR ziganje muri ibi bice, kuko ubona ko badashobora kuzongera gusa naho bahagaye ibitero bijyanye n'uburyo ejo baharasiwe bikomeye cyane ndetse binabatunguye kuko bari bazi ko hari pozisiyo ntoya bahashyizeho gucungera iki kiraro, ntabwo bari bazi ubwirinzi buhari ndetse n'imbaraga M23 yari yashyize muri ibi bice. Ahandi hagaragara operasiyo ni muri Masisi naho muri igice cya Rukweti. Iyi Rukweti akse nayo yabereyemo imirwano cyane ikomeye ku ruhande rwa M23 ndetse na FDLR Wazalendo arizo zigiriye muri ibi bice, aho amakuru avuga ko hari General de Proclamé wita Jean Marie Bonane uyobora iyi NHDH. Uyu akaba ariwe usa naho ariwe uyoboye iyi sekita ya operasiyo ya FDLR muri ibi bice. Uyu aravuga ko yafatanywe ndetse n'undi muyobozi wundi n'abasirikare 20, ubona ko ari ikintu kidasanzwe ndetse banze gusa naho ibi bitangazwa bijyanye n'aya masezerano M23 yagiyemo mu Busuwisi mu buryo bwo kwanga gutangaza ibiri kubera hano, ariko aha ni ahantu hagaragara ko hafatiwemo abayobozi benshi ba FDLR kuko bavugwamo majoro ndetse n'umukoroneri n'uyu general wa FDLR, ariko ndetse n'abasirikare barenga 25 bakaba bitaratangazwa bijyanye n'iki kiriho, ariko ubona ko akari agace kabaye nk'aho gashegesha FDLR kandi ubona ko byabaye nk'aho bica intege mu buryo ubona ko iyi pozisiyo yari n'ahangaha iyi koalisiyo yabaye nk'aho itatangira mu bice bitandukanye bijyanye n'uburyo iri kuraswamo n'umuvuduko mwinshi ku ruhande rwa M23. Yes, bwana Bizima rero reka ngushimire kuri updates watubwiye ndetse tukwifuriza kugubwa neza. Yego murakoze. Yes, tubwifuriza na bamwe mu bakunzi ba Kigali News, tubifuriza kugira isabato nziza ndetse ize kuba iy'umunezero, mboneraho no kwihanganisha abarwayi abari muri zone y'intambara ndetse n'abatameze neza muri rusange. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.